basisi ya ye di kan chi minister IBJ se o ma me kwan se me nye se adwuma no minister list wo dwen ho se no kura na nye no kure yo mam se wa me do asipi say odi kan ye member list no kwasem na wo free etuo now the doctor phone free chire bai na so doctor phone dey card o moto animu ananka yenyi a driver phone free on fa a doctor phone a driver phone so doctor phone so asemo na nipa da sani o se oba betena ne nchen kenyo second me say nipa da sani a o se oba e betena ne nchen a ohwe ne sere ho a na o de kai kwa akohwe duam akowu wo yi na firi o de doctor akohwe ho doctor phone bi so from gynecologist ono de sabi o yire kura akosu akume no wo hwe say ne wo na wa ba wo no won frɛ o etu omo no sabi o musi hunu ade no bebre sa no wo de na o so girlfriend wo fanya de no de hwe IBJ on se eno de onfa wonye hwe eno ne da ho na obi a ono won se on tanya sa access no nyi ni se nipa no edwen ho se oba ne ye unique sene doctor no enu nti ono be chesi oba ne mo asene doctor no se omo mu hu ma so omo ye bibi o one thing ma nipa timi mo bi broken heart whereby say value be cough and as a doctor or a gynecologist be me pray ye de wo ba ho nyina ko wiase ho sa ase ho no ono wa hu atra on na maintain enti de wo di ba be ye ho gaga atro obegya ho akosempo ebi kura nso gaga ya wo ye no nka wo petrim devi na adie na wante wase ebi na to me no oh go ka tro ba so me na jai say ge su kura pem me jai da o se wa ka wo de abebo so afiri na mi hu abeg wo de banche ko bo onwum be pa chew pai enti yemfa a doctor for no 2 seconds okay na a droba for no me da first okay na emema no so ne o se de photographer for come account photographers for photo for omko party asini e ko twitwa twamfonyi ne yesi kanetiti kura no mutwa akwa aba bi no eno no mutibiri mai sheto kurum ho na ansa na sabio mpokua ye de ade be boso bebo ho awie no eno first round de kura na ya sesa no fo on de agu kuram ye de no fo e begu kuram awie no chese o ti uze we Calvin ni o ma twen ache wo ana Calvin se wo beja wa dwuma ya kwa akotwa ayi da bi na so mo dwuma no ebi ana wo ye ti Calvin yo mu senior is cameras here boy no technology na ma o mu tiri no ho no ti ro ana wo ye ho aha enti san crofo no so ye crofo bi a o mu ti akoma pa because those days you know so be a photo e we kurase a no ye kurase champion and then na cameras ne phone si kurai yaba those days na ye na crack no eno kromu nyina bi a photographer ho ye ba ko pe na no ne etwa photo a bi a be na watwemienu asa na onsaka eti no so no mo fa ho de eye niema sa nipa we no o partner no na wo ye rough bi a kromu ho ma nyina watwa mo photo asitire de obese o mo pe de wasepe photographer bia onim asema me kan bia nim se o hwe o fani average a photographer fo bebre omuma bebre I see omuma bebre this are professional so ye professional udi agora so on netia obema broken heart I see and I also can a driver for na me ma driver for so se wo de a driver for share you second ahanti third one na e for no se na third one say your footballers okay and other na wo ye ja TV and radio host for mema titru ne sports TV and radio host omo yes sports titru mama nchia menua ember power aha de asofo nko na gu ha yo ye da ase aha me nka bi ya ngasa sports for no me nkoka bi na dua ba ya bomi bi afra nsan obi ati power ba bia obi a mechia wo nyame mfa mfra adumu enko adumu na omo no de me hye da nim omo information sa by sports for de me hye da me sports for de me nim ba ko form ho ne say
omutimi kura de sports ni kodi free but enka media sem na bam no ne ayaka host can generalize and say media personalities obia Emma broken heart and the next okay me nkwa na menka ho no kwasem ne say obaya ye tia fidie su ka say kura na ya ma obi kura broken heart dada sa oh wonim say obia wo ye media personality bia say bi kura mpa wo ye public figure wo bonnwom wo ye dey say wo nware ya followers edoso pa dodo na aso de omani ato so say bia da bi wo be wale no 70% of your followership ebe dropping hey me na me come chiro adabi ato one experience per direct experience general there okay say ura stardom no wa ware a uni asem but say the moment abe ura stardom a won ware ye no a obi ehu say wo ye sujani no obi ho follow because na ni je wo pa unyaya ayo eno na ma na ni je wo eti the moment ade na kwa kodi be fufura anya yi automatically ohu be ye na hi broken heart no wama no and media personalities a lot of opportunities oti TV so oti radio so social media hono wo no e ma e ba ne din mo doso enti owo a lot of alternatives te woni sa nipa we nam na akoye ho gaga bia na onye obi o pe one watena pa pa ke o de wasi nche be bia akone be bi kura ana san krofo no so ye type bia because of adwuma no say ma pe obi a odi e ma hwe o mu free sa de we pa hwe minister mi nyini yansa na emi say ye mu bi no I don't know me so na ade a me mfa nya hwe ye sa de no say ye si nipa we ya ba edru ba bi me koye adwuma o sunset reception ye wo ho a che say artist ye ba ho me ho de say ho de eti me hwe say me colleagues ni bi eye me share me kai the last time me share akwabo me am say hey akwabo na te say just that Nenti sana okwa yiri nipa ya wo chese nipa wo nyakura wo mie ni mu na wo wura ni mu no oh wa da mi nu Dabi na oba ya ye tie fidie su wo ho ni wo ho any Friday bia wo your program bia nana brampa no me dance ni ye won crofo o mo frɛ ye se o mo pew hey ai ene mo nya application en se mo hwe mu a mo hwe mu a wo ye program kwa Kevin say wanyo Kelvin wanyo on so de to say ono so tibi de bia me se bra bi frɛ me say oh lady na o ye mo adwuma no me penasem pa me ni gine ho oh bra na me so me penasem na me bebo wa na ni de ho de onya abotre bebo wa mane say oh papa bi hwe wo na o se na ni gi wadwuma ye ho pa nti acknowledge no o acknowledge no from say masa enye no na me ka ho asem o na say wo ukra wo hu na adwuma eti ada obi be who says ebia nana ya tu say on kra wa kra dada broken heart kese e na adwuma we no e ma e wo media mu hia mpanimfo ahodo obi ho a one ne kunu no kra hya ase no na omunyina wo level but adwuma ya wa be ye no elevate no e didn't be to a certain level big men e bi wo monsem all class of people nti wo no se one ne nam na 1 to 2 niema yie na onye obi anyamesuro woni mu a obetuma ye influence say nipa we obetumi atewa koma so simple yeah modern very very simple bra ma member man side kakra na me nua so emfa bi kam emeka ho na o ka ma omo ye bank ye sha see free omo to aduane number 5 aduane fo ai ne ba one ma ye bankers na 3 ye police ni military immigration omo ye sa security jobs no na ye ba hairdressers number 2 na nurses for far cap no that's right on say ma omo to aduane most expect or ye mfa no in general attendance ma me nko obi a me oba a ye adwuma o sport wo de ne cheme den me peda ompe oba o ye adwuma e wo filling station ma ni nye ho adai chirem o mu hia me ma bebre o ai a day e me ma be 70 to me gina number enti wo na on say adwuma na o mo ye no o mo interact with enipa directly enti every blessed day no onya me ma be 20 mamo se ne pe
eti wo kura mpo no wo sam ka bi ne wo terms no aye dada kura ama no wate abre the same people we no ne nama because of say we access to member bebre no probability wetin ma broken heart high. I see na yenko banking and the me former professional ho hia me pa hwe wo dem oti honoma wo bia wo be wura ho bia no onim o financial status. All right. Onim a lot of information about you. And he said, "Oh, be sene pair. Onim bibia fa ho bia from A to Z." And the way ya training bankers no. The customer care, any customer reception also the ma the clients no. Obetimi a treat you cry one here who rap bank wa wadwe be say, "Oh sister there, open me." Training. And automatically client bia ono ba bank ho no. So be ho a e bi kro tifie na yere kura nkro no. But because of some banking premises, make us say obey to assume na chie anentu no ye o daddy mpacha sign hammer me na chesa say hey amai yo there be me say my imagine say me kra me ma me kunu nko bank me kwa ama no me hu bi da me kwa bank na ma me kunu no bibia ni offense me so hey bank for ma what I say there are certain business people be a who such smart ladies now omani beji omo yeah so omani beji omo to the extent say obi okra obi pie banking you know tip or the be ma enya agro tip or banking me say makoshe GCB pen madam check is kama me kura keke na me dey fa machine mo no meje oh e ho so ahwe me pen o na say ye mu bi sa commercial area o GCB na e wo ho no ahwe me pen pa no kwasem e na wo so wa bre o ma bre papa ma bro me se me see vi to nchen ashada ka de amaye wo wiase a ebebo for ne yeda te na abrampa echi ma hodo a me mabekọ edu time am kira de me ka kire me nkwara ma de se makọ echi ma pen mo se madam okala webu wakọ echi koton grand okuno awia na meat pie bo fruit minim ni nyina ede adea adea na me all round o sana mbeti see osimu wo me say we businessman said there na me ba say ye business memma wo clear points me di dwana ma wo pepepe wo moka wo benya mfaso wo kura me say minister jai enti baby a wo kan sales women bankers eno no sa afo no sa won ne tia irrespective of said any kunu ni pedigree wo bia no ohia memo mo bro wo so ti wo hwewo wo nika previsa na mega say so asa kunkon tifie no kunkon tifie kura bia wonya adwuma bia papa bia obeja ho akọ simple because opportunities are wonya no anyway and then let's go to the state institution security you know sure asem we na me pese me di hu nkomo na wo kan custom for ma hey just me nim the criteria this so I am foul hey wo mutu du se Nigeria fo kube me say me do okro mo fa me say me do no mo hwemechi why that's some good oh hey send skin pan that's what the gay skin that's so madam for you chrono your friend Stella or Ihobi who Stella pa who say yes a rain ho fe chese uniform no so e bo mo na chese me hu immigration ni anase custom ni ba ne form nye and these ladies you know because of ahwofa nyame dia bo mo nko a yesa de mo wura sa profession ni no say woni ne namwa on say emema ho ye ni ji uniform hu ene keep na make a chiro me ni ji uniform ho say wo mpna pa ni police ni baby wa boni uniform na otil car front na wo de ne nam akono kwa ye ene ebu police what me akwachi police awale no what you say na say ana say wo de o girlfriend no kwa na wo de o car na ma na itwi na wo tin chen front to sa no oh akono ka be dia so they say as obi e de ni foforo na ehwe minister o dem and my friend chiasro goma minua baby wo Estram police station your friend o hinapia okay Doreen no hinapia Doreen minimum no Doreen o hinapia minimum no Ushia Doreen pa no oh ni tuntum no ni tuntum
very nice. Enti such a man we no uniform no kakekura ehye no apɛ bɛma ma no yeah enti sɛ wone oba we nama de wo si nama mɛma si krokro wo mo no wofa wanhwɛ ni yie na na dwen sesa obi de bɛkɔ odo bɛkɔ na almighty almighty asante man pomfo me chia oma ni nyina ati na agya aka no asante man pomfo na sisifo me chia mo asante man pomfo me chia mo pa na brapa Asante Mampong. Kelvin so waje wo so. Makotena ho 2.5 years. I see. Na tasi drop afo wo krobu ho. Epibo. Na sifo na omoko school for no. Sade bi mo sisi me my boys no brokiato. Yeah. Omoba first year na omuni kapere. Enti those time na pragia said that the was enti boss when taxi driver be not na ye rounds na ade na to provisions man no aya taxi driver nya yere yeah ebe wi ase a obe call third year ho no dey the ke wasim komate abem unia savings o ye nyina o dey ahwe ababa wa no ya to provisions ya manes incident bi si mampon anyame nko an taxi driver bi wo ge bi sikan okwa santimampon a enye obesi o memese sa midwifery ehwan na ho no national midwifery school na ho no ma bi mo mba school ho no taxi drivers bi mu a wo mo wa santimampon first year second year enye mo no mo twempena gigi o mu sika de edu third year no do ma si kwanchan enti nursefo no de nursefo na wa anka se wa fa nurse da me so me yire ye nurse ni o ayo ene o de me kase ya na makai se me yire ye nurse di ma me fancy ya why ba sa wo ti ye ne yire no ya nurse ni kro ya na brochire enye ha onim se nurse fo ni enipa krokro papa nurse fo wo bem se nurse ni a wono so wo do wo no kaso wo krokro wa ma attention opani nyasem keto o se me se champion ka o mo ye dwe wo ya oba ni ntra o on say nurse for no bi mo dwe said ye omu train tram nipa wo hospital ni ade no eno no Ghana ha ena ye nim sa ade ne ye Ghana ha ena nurse bi mo eno kra na ye suban enye omu nyina hey the noble profession say ya fa pepa ni ebo Abdul Rainatu the noble profession ehodi Abdul Rainatu ehodi what say one na paper na ya ni say ya na wonnim na Abdul egbodi ni wie na kobusa ante na ese mpacho ma antimi din na sawa na wo pemma pa nso a e ma pa mu pie pa bronsa pa nesefo minister ye fesi wa ai mesrao Calvin mesrao yifri so mesrao ye picture yifri so yo no bi noble profession no yifri so ebi mo na eye saa enye dodo na wono mu nyina mesrao nana hello ene street no mete ya men kan hwe ne the list ya basa me mobo na mabobo na ma hwe ya minister ebe ya madam famous ne minya na asini a obehwe me ti no na ese de ho no nana ya ebe chia ya tiefo ene ya hwefo nyina ene wo de nsema ba na de be kwa mani bia wo fa ne sa se koma ni pa na wo fa ne ebiti asetre ba ebiti na se mema nde odi twato ne ye hwan te se mema de odato a doctor for omo na dato ai everyone about emoma adwuma TV and radio host for na fe miensa na footballers la for be chefom sa me fa oh mama nka no kranchire Calvin si we tailor na ya tie me nipa bi tie ase se me frɛ oba se me pama de ama no nti me kra me mpam ma niema ti upa mema nko a what me nkomo na se fashion designers are working dodo na mema de nko no mopam bema bia dodo na mema ne pam mema niema mema maako ne pam sa ma ne mema de nti tailor for the form bra from kra se bi ono no wadwinu mu omra ho
So ye be man apam ade na wadwunu mo mre ma na be yusu ono di meti wo da me ka no kra kire wo na senia omudi tape measure ya de tunufo ho yese bat na ye adan wusu so nufo no ene to no tie ne ye o tama ade pam no be koso no line in Steve ni ade bia na oba no ntua kaprema no sa na go boka omu san ya adwuma no boka ya ne anya etu omu kra de omu nka ho bi kra mi si tailor for ya adwuma no boka I be just me kana wiatie entina wo boka mi si me mpam made dem pese matia se minimum mo pam made a o mo boka adwuma no agu adwuma na gu ene watie krasi dokoko me ka kire wo sua de pam aya adwuma yi oba velo bai osusu no owosu no tine be no de likwa ni mu si ye bo madwuma na e kama atu obedi me kanu kure wo mso obedi no obeboka onyiska atwia kai na ni maria ba ko wo obesa de ne namfofo abepam he me si telafo no ho omu boka velo ebepam ye wentwa line ne mpra no nti no akofre na danfo Abigail so ba afi na spend the love here spend so apiem spend the obasa diska kan ho aba oh I be so work na what the work na be media no Abigail me so make so work ka ho no so be media yi oboka bank ho e man gigi ni di no de ba ha Abigail ni mbedi omiani Abigail si oni mbedi a omiani asema me kai bije emai ehu se wo ska obi ya no se me na me kro no me nya biem ano de abesha eti he de ye kanu tela for de mo aweto ana se wa ne to so nan they say ya yi tela for every ho o ma banan o ma banum odi o ma banum yes sir they say radio ni TV so e hey o mo na da tu me ka bibia se ha me ni presenters ahon omu didi kwa omu sha tare kwa omu sha mpaboa kwa obesan wi wagusu na ye mistake obejao wabawa me na bianye ni wo ya hwan nana ya tihe emma bi nsu nyansa wiei sawo mo omu ye media adwuma no oh heke won sa wunya bi wo mu nti wote kwa sma keka nya abotre ma mentu my lady nkra my lady me pa cha wa wiei se wutie ya Kelvin asem wo ka kire na Abraham pane se ensam na wo ka no mani nwu adwuma no kire se oba Kelvin hu wo me de me mo Kelvin din my lady sorry Kelvin my lady sorry na fa de kokobo ti na ba Kelvin jinsemu me mo Kelvin din yo do bi te message nyamia yo omu mbetene nyamia yo eji nana ya sa mema no mu ye adwuma radio TV no na ma no obi apo bi owodi hunu de ewom oh nana ya jai to ato a oye mesi mani pedin mesi eya na de ne wom e de ne wom ma nana ya de fe ma wo mu ne se nana ya tie de fe ne se one ne nan fufu ahia se velo mu type yi sa ya nkro hwen me boy ne na Abraham pa so atim koma na se oh Sompa Nkomo no ka che ne nan fufu he woni me guy se onze mu type me guy ai ebo one na ode ya tie no papa no chess person no wo hu ye bebre o wo say dem come on tie e di sa memma no mo ta hia ma onam street ma obi e na hwe no Kevin e beyi unim Kevin me boy no de bia so hia ma fo obi so pe no e do ye mistake obi jao obi you tell say obi mu wasu ni su kwa enti wo mo beto so second yo ana o se hwan biem they say ya ba footballers nana ya he sankrofo wei ene omo to dwom nana ya omo na dasoro what where you drive as a free me so omo na dasoro nana ya we obawiu se footballers what did the din ene football no obo he nana ya he obia ko stadium obia ko stadium ko hwebo a eye nipa ba ko penti no ko tanka samu ajan be onu kwanti na nipa no ko nya bon na omunyina bo no ko hwe o na so nya kwanya siap de oni nti o ko ye na ene na ba bia wu kashu ya wontie aba sisankrofo no emai do wo mu
It is an imprano na se oniema bi nkoyi a ana na yere kra na se nyanya misura obegyawo obefa foforo omoma wuwu se basa eduomu na dankai you adrava fo no he nana ya ema pepano pa pano body ni banchi kobi das so si kobi ne bit sa cha akese yi no de atoso ono baby obedru bia no driver parke a obeti kosua chibom obazu na chichibom yi driver jimi ba ko ni o mo fanja me kosua no ochi bensia bom kombi vanum sadin o se an fa ka ho o se sa tugum eduwo enkom eduwo tugum no nana ya oba na wu ama no eyi ne driver di o ska o wi ni wie ya kire wo be san koche foforo wa kire ha etu ye mistake obegyawo omu kro no doso ba bi wo twama kodu nti driver fo no nana ya fo meto na matre driver o ma be da number 3 okay nana ya de wa ya aye me ya pani prosifo ani soja fo binom komu na ye number 1 da bi som the immigration wa de ba ma no ho wa fo ma nim sankrofo we titiro mo to nwum wa yase no live band for me ka bi nana ya sankrofo no obawi se ya ankwano ma de ankwano ma de odo ye wu ama hwa sankrofo we na mai so awrade na obenyi obabi nana ya he afi ni obebu ni mu se ya wa hu officer na tare se no chese won tigai owi na ba ko so ni ba besa obesa awe no do you mistake obejao it is angrofo ni shentare no mo pa ewo ya de sika to ntare mo musa wie guess obejao o fa kwata se fa firo ko ma wan didi ai na me na sem na mi ken Kevin na Kevin didi ai wan hwe yi a o Kevin na ye host kwa wan hwe ye ne memo obi ahu suban somebody can be talk about okay etina na ya mawie mema no akama no no wa ne tell na me se champo me se champo no wa twa ma ne pen mo asam da ho nana ya hwe ema no mu no aduane no omu na elas on omomu na ho okay wura fo de momu na ho nana ya de nti omu da ho ano omu heda ni time na dwuma no wo ye di time pa de oni bi eye odi pie odi fa oyese onaduane no wa no wo enti se ne mpra no ena se afoforo bedidi obi wo a hwe nana ya sika uni bi akope bi obi beto se de wasi ato naduane otimi nya dokra de man ebi se wo hwe ebi be wona nsam enti se ni kunu ana ne mpra no na se wona ne kasa basa eye niam bi a obi ba ho bedidi kwa wo se ne pa ne customer obe ne na metina amu wasu aguyem ana de toso nine se o se bankers bankers no on sai bi ja be chirim omu nim ohu bibia enti se wo pewa onim se obetima hwe no enti se ena man military for ne police ne immigration for nso nana ya hwe sankro ma no omu nya kunu saa omu nya kunu dabi adan nana ya hwe on se o ko nanim onim se o obi saa o e saneti o man kra me ne officer bi di nkomo me kra me nim se wo kwa bi a onim se obebo dabi enya bro unim se untimi hwe no eti o ko ka chen se wo pen no kra wo se suro ana so wonya osusu na se wo niam bi nkoyi a enam so mu hia mpanifuo bi nti no obegya wasim o ko kan no wagye atomo ba se wo niam bi nkoyi nkomodie bi nsisisi so wo beba no tipani bi ka front ai sa no mo so de na akoye ana nurse for no to say nurse for no that first ye yi hairdressers makeup ni omo a nana ya san crofo waka omu nyina bomi nana ya yo mbekum beautician for no awurade nyankopon ye tre bo tre ye na ye makeup nana ya mesi wo mu ho wo ye mistake obem wo su ni suo ma so mo mboda crazy nyina ka ho ene man kan o mo ka wo mo ho
Nana ya. Na wakofo obi obo. Nana ya tie me. Obo decoration da na. Nana ya tie me. Sankrofo yi da bia no nipa foforo ba omu ho. Emo mu hia mema foforo. Eti se woniema bi nkoye wo fi a obeja wasim unum de nje ntesa. Omo per life. Nana ya fa hye utrim pa. Ompese na adwuma a wo ye no be no ho basa na waba. Tese obi kura ma me no adwuma wo ho. Eti bia na wo su sika sam kura nkoye. Ye ode beto atade, ode beto wigi ahye ene sa niema no. So onya wo bia bi wo ne nsam. Na wo niema bi nsisi so a oba besu. Ma. Na hwade a wapini ho. Ana etoso biem. Nurse fo ne obia beto aba na ma wo. Obia dia to. Obia beto ama wo mu. But yes, ade kura no em nwa sa be ye popular sa. Me ka wi a, me ka story ni wi a. Me uyi politicians ifrim. There be omo de omo nka ho. Omo nka ho. Sem de omo ka ho ye. But omo nka ho ade. Now what the politician da? Oh, nana ya me ko de politician. Ebi ko ne mo omo o de twan so se o amfa na account o de jai. Madam for boy bi. Ene o Dubai. Me ka wi a me wie. No ma hu nurse fo bi su. Ene omo ban ya wo ya o du besim. Nana ya hwe se madam fi ne girl on ne te ebe si ne niema ama no nana ya o si niema ni wi o hata wi o so wo chia no ato ade eche no fa no de ne call aban sabia kesi na vero wo se dodo na mo hweye no kasafa DJs ni administrators na administrators benya brabe chirem na ansa na makoso nana ya na mbe blast o platform ne so am obi ankobo obi nana ya me se madam fui tienie o ne girl yare na yaje na to konfa noche aban asabiam na one timi de enkwan tesade bi akura ne be di bia no wona de ko o de koto aso be se 2 weeks e de twato no okokro so hetele wate se ne girl yare eni bra ba ono ana ebo na akofa ho okoye na so wo si fom a na nurse ne bi dimirika bra kwame ya atwa me fom ho tenkomo yi o nana ya atwa me fom ho ano se wate so ndo nim se ne gay yare yi bia obeboa no na wahuna duro bi ni ade amoma hwe no abeba ne beto na asem okache ne se bra kwame gay yi o de no se me gay no o se manage ho no se what e didn't do any me ho o se di wusi krokro yenyi ni mfiri on for no na asini mehye ho ampa obehye ho e ma de obehye ho opon adwuma no okobo en odi sa 2 weeks 2 weeks no we so da hospital na 2 weeks no nim de no sa gi sika firi baabi na odi aba be ne boy na sa di na asini no enti hwe sa ma we no bi suban de enti sa ma we no okofa no ne bi ni ubotoma obamu wasu enen no omu ta ja omu pa taxi drivers nurse for per dropping pa ese ya no afre no be fa taxi drivers be fa no so ope no obeto aduane ne ade nyina ama no obeji atum o maji atum obeba no otu private car kesiem afi na nisuo nwa enti nurse for ndo ya obema broken heart bia wankasa wani nye ewuwiase nana ya medase me nso so medase Mr. Champion ene Friday dia ewiase titru ya pen so emabunu no eka ene yedi bia be enti pe won so experience nana ya medase mechia tiefo ne ahwefo nyina ensam de womo akabi nemom ne ya ka ese yehwe kakra pa because ya nhwe yi a ede ensempi beba pa obu okrampo na ekoka na ware na bibia ya etesa but ne omo kan so no ekwan bi so no eya no kre na ye pese ye hia ade bi wo ha sei so wo sa profession ya kan ya e mauti mu ya ode say ye say bi amode bi amote se nti bi otumi ode so ye doctor na sebi we ye efense gynecologist na sebi we de hu but ye doctors ni bi so a nana ya wo no wo mo tenka no
adwuma no wo mu timu pa wahu nti wo hu say wo ye ade bi aboa bi na wo da ho no enti nye wo mu nya na wo follow esa dodo no ebinom ye adwamanfo de na enso so no enye wo mu nyina enti ya kan ya nto anakakra enti no adwuma na de wo makoko pie eso sa enti adwuma ye wo say wo mu hu ma ho ne de bia na wo saa no mo tie yes sa net because enka wo mu yes ade ne bebrea na ko mu ntimi nhwe ayafo ki ebeje o mo license me na me ka kire wo enu ntino yemfe ye no ento no kakra enna ye ka radio friends president say wo mo a ye ne wo mo ye adwuma enu mu ne ade na ya enye wo mo mfum so o say adwuma na eyi wo pie enna sebe wo ba nso so a wo dress kama mimi say me be adwuma na me hu presenters ya me ka kire wo mo oh na de wo ya ade pa oh ene na wo ho aye fe papa wo so ho aye fe wata ne ye me fe pa enti bia no wow enti no me akasa kra first ntimi kan fo enti nya wo mu enfom so na police na ya wo mu won ba bia wo mu akoye wo mo sa na wo say ya ne de egu ade asusu so say asem bia ya wo kana asem bi ba ho ye wa wasem enti presenter bia yi na adwuma on so ye careful odwen ne ho enti the choice of west anything no be ye ne ho no akasa no wasere eno ne ade ene na me hwe what they say Kobejako Messi was a baby. She the way ya was shen space. Now Bema 10 gramo. Na nimu daho. Na was I o Christo ni no safe video so. She the motivation be ya wo mai. Me to say am say radish abranti. Wow. And they say what one akwa near wo ye no. Now would the kwakwa no e ya wo mfom so. Because one no you o Christo ni what just what tune na adwene dia to baby. What you say? And to would na wo de ba no wo na wo bre. Te man bebre ya o presenters for hono. Enya presenters no wo mfom so. But wo mo du frupe. Any edin a one person wo mo enya no. E na masa na ma we say no eba. Enu nti no ade bia ya kan bia no. Ebinim wo mu a wo mo yes ade no kwa enye wo mo nyina e na wo mo etumi yes ade no. It is obi e wo media house na wo feel say wagi di nti no se wo pe no eno mo ni ade a wo mo na so wo mo e di masa ememmen emeyi ebinom wo mo na so wo mo di masa ememmen it is a ban sa na ya na entanye wo mo enfom so footballers kura de enka wo yo ba enka enko mo honestly enka enko mo because one share te sene obi abom kan say ememe ombo muti konro ana wo mu konro ni wo muti nye ne se ya rasta yi na obi wa no fe no mani ade wo wo ba ya wo to no mo woni kwaje sa be ma wosina na aka sa wo nko na wo beta no to no so ni mo se peninte no ya no mo chi o mo kakra what you say and na fe so ya na scan so e wo mo se and na footballers no kra so o mada kra ye tu o mo ka wana wa kra no wote ba bi onye hwe kra ye tu ya ne ka footballers wo me nkofo bi a wo mu se tin ye den kra footballers na me ka kire wo and this what this can on ma wa you say odo wo hu mobo no de ma wo because ti se ne wo ka no ne ono wo nya no enye bi na se be odi ama we wo mo ka kra wo mo ka enu nti na ma no mom na ese o mo hwe yie na ya se wo kwakọ pese ni panu se enya wonko enti nya wo mo na tembia no ko pe ma no e ma no na tugu o mo so e ma no na tugu o mo so enti ho no so ese o mo ye very careful na sa wo mo poma de fashion designers no ya de me mom de mi hu wo mo adwaman no eye bia na mom no wo mo mfom so ya wo mo ye ne se wo mo timi kanfo e ma wo mo ye ma adwaman ohun ofe enum ni ade enti se ohun se oba no se open asem a na ne yeka no wo de na so ebeba enti eka na obebo enti se wo ye obi sa na se wo ye wadwuma so ye very careful anya se wo dan kakra mpo ahwe ya wuntimi entua enu enti se ye very careful na me hu biem taxi drivers de wo mo no wo se bi o me se me ka so ohun se nkrofo ya ye tan ka mu no ebi knowledge na se wo mo hwe nwoma no adu baabi enti ne se wo bɔ no ho ka na edru ba bi na che se ya ka so wo we menen wo ne kwa bonte a se ne nkofo bi hu me na ye se ema ni bi o mo fa dropping ne kra na edru ba bi e wo se o mo use ka de ma driver ni na o mo dru ya o se ene papa we de miniska onti mesre oje wo ne meda oh
man sao bebre na just say ya na sabe ya wo mu no a ya wo mu ejeja wo mu ho no wo mu ayo mu bubra bone no so wo mu bubra bone no wo mu na taye yes ane ma no fedie eni wo mani so me kan ma no fedie eni wo mani so na sabe your drivers ne bi nso a wo mu ye dwamanfo ento no so wo no beda enu nti no so wa hwe yi ne yade berebe ya ebuyu te say very careful na me ba man so a nurses die ya edaso ya mo first mo kan ye nyina ye nim ya tibi ye nuanu bi ya nurses no ne ade won be fie no mo kan se mo ka bebre se bi obi ye sikani ana obi ya popular to ko da hospital ne amana side ward ana mo kan say special ward visa na yes obi timi ni wo mo flete wa oda yare mpa so dia yare hwe no nurse fo ni bi just say patient ya wo wo patient ya no wo to ne ba no wo mo timi ya sex me say say can service ne ho ye wanuafo a wo mo ye nurses a ya wo mo no edi nkomo a wo mo ne ma wo mesisi juma ebinom edi no wo mo nche da no so sa wo mo nche da no so but one thing is say wo mo juma no so no nurses juma no so anhwe yi a wo beka say wo mo ye ndwamafo wo ko night eno ne ade ntia na trust and said ni wono mo ewo wo mo se bia so ware a wo mo kunu mo ntaa anyi wo mo ni kese because night no ya wo ko no obaka se bia obo because wo te say bi so night say wo te say obi ese wo ko night so say no obo no da ne brown but no mo nya ne te sa o adwuma no se ne ni su etie no emma ebinom ho kire omo wo adwuma ni nti say you very careful say you can ensem a immigration for ni soldier for ma police for ma no ne ade no kure wo se ne trousers ya sebe a kire ne to ena hwe immigration so mo kala light blue bi ni wo mo trousers deeper bisa eyi wo mo kala na fire service kura yi shape very good na sa ma we no ya kan ya na nyi wo mo fom so wono no wonam gani so ko dum ne so mo ba poku trade ni street wo ya smart enti wo ba no wo be ma na ya wo hu no wo na wa ma ne o enti wo mo na di wo mo kro na ma no so no wo ma yo mo so cause obi a ya akwakope no ebi no wono so the serious boyfriend enti wo do sika man wo do sika no won say wo wona ade money because of na ho ofenti enti mema ntu omo fo enye ade nyina na ese wo fese okom ho ene ya kan emeya yo omo no aduane no ne ade dom de omo ne omo da ade choba no ne ade enti bema bi eba na sebe wo de safo yi chire nam na oto we ya ene ade na say ene Kelvin di baby a wunya adi bi begina fa nya hwe hebese hwe oba shape oba ya hebese ketwa onko ya ne hip onko ya ne to e natural it is odi oba we echi ono one serious boyfriend ono onsuma wo ti ache dia ya wo de che no e ye wo na apena wo de che kwa enti ono no wadi ne kwa nyese ne suba anye wo mu suba anye papa obu boade nso so wuti ase eno nti ye ya ye ntantwe bibi ye enti no sankwafo no ma ye nkase bi a wo mu ni suban emema no ana ya no mu prema ne bi atumu enti na ya ne ye kan se adwuma ya wo bia eye no wo mu modin se obeyi am na so onyankopon ani na atumi di enhira abre no bank se ya wo kan sebe kan bank dodo no niku ema bankers ebinum nikunu wo ma wode nsugu ba heart adentra na ya be me ya ware no wo panu o oba nso pokuru no na nso so adwuma no aya wo ye no ye be pon be se 4 ya to ade mu wo hyemu enkunta ya wo buo ni ade na ya bi kwa 10 no wie yo say ebi kwa 10 no wie yo okuru atifie bebo no nsie ko ayi no wo twene ya tutu what to prove that is the cry hu ya kire se ntali very good enti okuru tifie twa no wo benya ne mfum so onuru fie na friends so go so ye be chi no kura wa pon be say 8 as wonya kwan ne ade na obi wo no kwan so ne supervisor madam fubi eba enkran abonten so na ne 3 years oko ekevas na cheso wieye na okonya bank wono mo eba bi shey supervisor mani timi ko dru fie be say 10 madam freka chim sam no manu nko ye education enfa kan onam de wo fence onya bank
kana dwuma ya enkana wade e ya abo enso na oda so ti okuro ho wo kya de efense what you say enti banka say de wo mo nya dwumafo sa ne mo wo mo dwuma no nature no e demand time ene wo nya de na sabi wa hwe ye nso a sika wu ni ye no ye beka say wa to mo bo ase no mo aweki ehun say bibia to ye ansana enti ne ye ka nyina na ye futu ene ye de man crofo ye nkondam obi asa na ya me dase me nso me dase pa Mr. Champion nya me nhwa o eja me nka bi nhemu ena ene no ne ente se abayiri nipa ko mu me pa cho wakonya ne position ni ye why mo na we no so enko yenko lo asene akonya ya odi amami na mechia mama part ene moda e okeje adamri wo mo so aye ready a wo mutie ye na mami asam na aba no se de na me ma me na e ka no e no kure aye be se pane ko na aba wo kan wa amfa na to ho a wase obi die no kwasem wa ye obi nso die ye na ye kan na me bedi nka de sepiness for astati ese man ho no nurse for na ye kan egumu ahodu omienu kire se nye obia ne ko nurse adwuma mu asabe ode ne ho che mema saa no kwasem ye obi won mali trimu paul di firifie ba ye ne se ebusuya bibi mpo ne ye fama ne de ko training no ode abewura ho ti obo ne ho ode nsa busuya benya ne ho faso le mema mbom ne ya ne yedi wo mochi na nyom ne di mema ye hwe eto ne ade egu ntari mu a ye tumirika aye bese me ko hwe minu ai pa nesi ni ba bi pa okasa me ho na me je ne number enyo na je wo number umom na wo je ne number uhunu se wono kasa na ebia nipa na wo de ne beto wo no kura na ebia na ni di na chi na so hwe na oba ho no bia be man kakra dia to nsu ya no enu nti na ya wo mogi ahoho saa na bi mu nso ayi wo madwene se ba ye ne yehia me mantie dia ya dwuma ye be ye nie wa me ye nurse adwuma wono wo di firifie na ba ye wo di tifie dada ene nyame abo ne ya fa no ntu atom prekope to wono de se wanka wono akura tumi frewo bra kodwo bra ya na wo te se wo maame ne da ha na wo sister ne da ha wo de ya agem number ye bedi nkomo saa wono de wo ton no wo bi so ai na dwene se me be ye adwuma obesom wo man no sabe na no bi na me hwe ayi bi wo madam bi fon so abrochire sa obi yare ya ne de ne ba America wo mo ko na den na eho no sa eho na ma adwene adan na eja wokwa abrochire a hwe nurse fo adwuma ye na stretcher mu pia America crocs ye hye omo ne omo scrub ye hye omo ne ade na asa ha de wo bi titio na so nipa nya abotre asa ya eja ma me nka kure bi nchiro ana ye sika ya katu anye enye ya katu akura search Ghana ha adwuma ye de trimu fan kono eye maako Ghana ha adwuma me mabere me mojani mati vifira pa bibidi abewura mu a me ba no eye different eye maako protocol ne dooso ti oni tema obi wo hol mu kurampo na sabio nurse adwuma na wo koye ya faade filifie straight hye na tare ne de bae school no kura wo koye no anko ko papa bi nti se ma e wo adwuma ni mu ani obi won so wo ko school wo sua ho ade se de nipa ye si hwe nipa na waka akira ne ho se adwuma mi ye ni timi kumi ho ama nipa bi kumi ho ama o man no for some ye bebom di kura kas enipa so mesia no wo room adum yi manhia anti asemesia ya na wo bi so bet makase en fact nurse adwuma mesia ya metan me mamba nko bi da adentira de nurse ni bi kasa kire no ya tantantanti woni do de mayare ni nti be den na ni ji abem sa na tie okay
eja nti fa yi emema ni mu enwuma no enwuma se say a doctor for na da form if you are radio for ansa na football ansa na tailor the oda soro pa ya driver ene me the driver for the beba a driver for de nyame si ya nka no kure kanka wo mu ekokwa aso no nada wo mu ekokwa aso no se nyame ampata na agiri di dwa se me kofa bode wo goso afumem me kwatachi man kentampo adwira nana se oba nyame so mu nimu a da bia obete driver for ka driver ni betumi lodu niam anya niam aketoa no obayi ni free ya ntwia da bia enam se dwama on ball kwa so nti da bia driver for titru bebre o mata alegu on kon na free da so ne segna te poto ade eja driver ni bi aje o girlfriend obi nye me girlfriend ba minim wo musu anu o mo ban o mo ko lo njani no da bia ni segna te asene na ta alegu do eja ebi eja ebi mo ade ebi mo asa ha no the way I fa na me fi hon musu fi an masa ba taxi driver for no taxi driver for won beti wakumo taxi driver for asem we de me nyama 80 minim me driver de me year round your friend 80 na ma bona ba so say taxi drivers are machia ni nyina no oye neat obuade na gine mu da ho ano de no kura na wo kan 80 no de driving ni firifie ana ba ye wa mesua na bontene wo dwene fia brabo wo dwene ne daache wo hwele chidi nanim ansan wo ya dwuma no na da mo maka na den ye obi ho no nso a wo no sabio obi aya sinti no so wo ya dwuma no wanya na dwene se wo be ya dwuma ko bobra ne magufie ne yirim gufie na so wo ba le trase ya ba bi odi nka hweye ba bi agi ya ne wo no wo so wo ba le sra hungu a na wachim dia fa wachim afa ho no mo Oboba se no dia fa sei maame ya ye hu yi owie wono wa ye sa de mata ka ye omunya front wo se maame ya ye hu yi omo nso ka ho wo ba ne so he ready dada o kan sa no nso nim se o dia o kire sama kronfo enyam nwanwa se be hia soja ni sa so de obi a wo ba furo ka la enyam nwanwa se de wo kan wo ni mo we ejada afo de maame sa wo ka dia adwaman da so mo da soro ho no sa yo me da wa moto me da si eja abusuafo enkomo wo ho senia me ka kire wo se me pa cha wo te adweso fumesa sa nkro mienu yi a me bui asem bi asi wo ho na asem na ya me ya ma mi chese mi hunu ni amenka mfa asem no na manu besie no minim se wo de obenya bibi pa ka kire mamefuo binom we nye abaya asem na ye kan asem wo asi adweso ni fumeso saa kwan ne so no maame bi eni ni kunu aware awade ne nye ene namafo de awade ayafo ye ware ne 90s de enye ne na efri 90s ni mu ba ye 2000s ye de adu de adui asetena no mi bekire ma kire o se ya na aye maame ne kwa na dwuma papa no nso so ekwa na dwuma na nso so papa ne twa nnua won se dodo na anim se wonum etwa nnua de wonum ensem ye cheso mu oska maame ne papa na wo ma be ye num na ye se bema ehwefie a chese mani biti yie kura ma ne boro so bema ne bibi biara bema no na ye aduane eye de ede ade a enkura school fees bibia ye wo drive go be fa nkura de omuko school asa akura to car eye taxi edi sales begu oba ne botom bema ne wajapade ankasa sisi adan ne ade na asem no ba bi a mewura ho ye pa ne se bosome nso a bema no enfrent krom adum entoma adwesuo emi yemfa ntoma megu oba ne ho se maame hwem na yi nia wo pe
na oba ne yi ne saa na de aka na wo mpani de kɔ na be ma na ye den atua na maame ne so fafo na ofreda emu ni ho abusuafo sebi ubeka se be ma no ye de battery ahye ne mu na no sisei da emu ni ho kre ne ye yimu ye yanwa ye yiwei pano nso so na pano ya de a se afie ho no kyese empa ho enuano timi busuwa na afi kyese oba ne dibi kura ye den echeche edu baabi ma be ma ne ka kire oba ne se adwuma na wo ye no kura because utimu se wo hwe akatua oba ne je a enya de bia enti nka o meye ne secretary e wo no na adwumam no ntua ne ka oba ne se da bi obi ani ne lemu emfie bebre sa ya ye den yatena na se papa ne yare 2 weeks na chesa na wotwe mienu abusuafo mo begie di se papa ne yade emu no maame no wono a wanfra misa gwa chesa eno ansa ade achi wakwa adwuma ba wote ne ba bi obi ate ne ba bi 2 weeks unti wura nka asemu emani bi ware papa na saa ware ebi sei wone be ma ware weiti ha weiti enti ba akote dweso ba akote fumesha na anya bia fumesha ne edwom na koro me ka lata sem na obi a behu ni pakoro me ama koyi me ho semi na wura yi ena de papa e ko hospital ba behwe papa no asam a me ka me ha mani nka afa de e koboso me ma me waafuo yi a wono ne te fumesha ho no enti mi nkopa ni kuna kira kwan asam na ya asam amana ye papa ne bufui ne hoto no no so amfre ne mampo wamfre ne mani bi da ne yire ne nso so wankasa na ewo mu anom kwa ahohiahiam sika ne aduane asa na we asa na daada no omofre papa na wonfa afei de wutimu se maame ne ma na ho kira ye den aba omo so school fees kra ya pambi modi awi amanasa ena ne be ma no so wo ho kwa adwuma ba ne bibia abusuafo asam a mekan edidi mu a manson saa ma papa ne se me na wura ne kra ba wu nyina o ohun se ache sania na ho kire na banti na mpanyinfo bi tu anamo awa oba wafo ne fo se okorhwe ne kun yemfa dwato anya den enko because actually oba wafo ne bete se ni wura yare kra ma oba bi ehun nsem bebre oba ne so won kodwato a na mebisa me ho se bone be na papa ne yeye enti maami bi mampanyi bi na asam ne ye na hometi sister ne fo ena mampanyi ni kan mu tuo ye nkatenkwan se akwada maami wafo ni nachi no ni animu no mo fa dwato anya den enko because sane aho kire aba no nkora no omo waja no omo duru honom de amutuo ni na sefo bu nkotodwe afi oba wafo mu nkotodwe a wose da hey mesi asem we no ene mema no bedwa papa wose oni omu nkotodwe empa ni kunu nchewo asem ben so enya asem bi eja asem we wo mutimi twen asem yi ma asem yi court ba mu ma asem ne ko waju afa dia oba na interest akwagina ejapade na ya medese ne emra no ejapade che no sesa ya bam wo ba wo kwa awade a wo kunu onya business wo kwa ya bibi na ba ma no so enya bibi na mu nyina mo mo afa dia asem na kwon ya ba ni nyina ba ma na nkasa se eja expenditure ne ma ka ba ma ni bo nyina se wo tworo file a wa hyehye gu file mu bibi a si wa wade ani mu nyina no wa tworo gu file mu enti asam ne ya asam no da kura busua twa ahia maame weiti ha na de ma busua kohyia ne se ne baketo ba akotete no a kohu se aha na papa ne ye adwuma no obusha wotwa nua oduru na ose oh da den na oma kom die sei da na oma ye ho kire yen sei ena oto nkra se koka kire o maame se onso ne mfirifie wo na me metena mo ho nhwe mo enkra papa ne de ma enti eho no ancha na saa meeting amekan eba aso ene yesi nkonwa na oba yi kire mu a ocha se
opeso o kyerɛ sɛ bɛrima na abandon wo mo akyɛ sɛ wɔn hwɛ wo mo na fan kɔ wie hinfa edu bɛrima no so wankasa na ani ɔfa afa no oh sɛ ne mo amfa akrachefo a ɔno aso yɛ krache kenkan ni nyinaa de asie eja wo bɛgye di sɛ asɛm wo yɛtimi akonkɔn hwa mankora bebrebe makomako num abra agba yɛ basa maami kyɛw pa wankwa nkɔpɛnti afi asɛm a atwam dadaada ne ho asɛm nso akwakɔma ne hom ne so a maami ka sɛ agyapadeɛ no de ayɛ ne gisa ɔmo hwɛ ma ɔmo yɛ de ɛkyɛ no ɔno nso de ne kyɛfa de hwɛ nkora ne nkume ɛwɔ mu ɔmo last born bɛɛ mienu ɔmo ne susu a ɔmo ɔmo de ɔmo apagya na asɛm ni ye baabi a ɛyɛ metan kora ne sɛ ba panyini a ɔwɔ asɛm ni mu sɛ an papa ya sɛnea mesiafo ahwehwe n'ani so no wobɛtumi ahwehwe wo papa ani so wobɛtumi ahwehwe wo papa ani so me sɛ nkurɔfoɔ fie nsɛm a esisi nkurɔfoɔ fie no agya me sɛ wotumi ti bi na wuti ti pai wo eti wo kuna wo hwɛ wo sei ensam no sɛnea meka ne nyina mepɛ sɛ mebusa question bi nti na maka ne sɛ idi ato hɔ no mepɛ sɛ mebusa sɛ agya adɛn nti na wiase a yɛte no ɛyɛ ayɛ sɛ nipa papa bɛma papa no akɔ akɔhyia ɔba a n'adwene nyɛ ɔba nso ɔyɛ papa no akɔ akɔhyia bɛma a n'adwene nyɛ adɛn nti na ɛte saa because issue wei no ma ɛkyɛ sɛ ɛma dodoɔ sɛ ne aware ɔmo a yɛhwɛ ɔmo sei na kyerɛ sɛ wohwɛ maame asetena mu a wobɛtumi abɔbra na ama ne sika tene ne korɔ mfa ne nsa korɔ anyɛ den ɛnka maame na wompɛ wei na wopɛ deɛn asɛm wei yɛtumi atwere hɔ a mama bɔ mmerewa ne nkɔkora yɛntimi nka asɛm yi ɛnkora afie a papa ne si ɛnkora dada sum mu na kyerɛ sɛ ka ɛda hɔ ne yɛ den ɛso na sɛbi hwan sika ne tua ka ɛna hwan sika ne kɔ savings obi atimi tua ka obi atimi kɔ savings because kan tete na nke yɛ ware a bɛma afuo ɛna me ware ma be ɛnɛ no nneɛma asesa yɛn kɔ afuom eti me fa wa menim sɛ wo ba be bibi aboa me na me soma yɛ bibi di ayɛden na ba ne sɛn na wo de wuti kɔ yɛ yi a my lady so na ɛka ebi mo agapade ɛka borɔfo yi na ebi mo so akyɛngerege ayi ebi mo de ɛka kasa hodoɔ bi a yɛnim kasa korɔ abusua asɛm ni bi na da hɔ na menim sɛnea wo no wo nso so asɛm na wura wadwene mu adwusu fumesua awia kataban fiada yɛnte ho ne yɛnkɔ ahoma ne so me nsa champon brɛ mo yi nana ya me das nana ya ade ba ko ne sɛ enye obi ebi na ɛbɔ nwom enye obi agya pade na ɛde kyɛn obi dio yo wutri ya bebe bi wonma no we ntimobo bebe bi wonma na wo dwene so obi ade na wo mensem te sɛ me ye da mehwe ne yie na ema no bi nso atake enema for granted aso sɛ bema no wagimi nana ya wo hwɛ asɛm ye ya wo bosu nyinaa na ɛyɛ me da me sɛ me wura kra ho me sɛ me pɛ atwotwo pa me twa na abram pɛ hwɛ me nti atwo na ya me twa kwa me handwriting ni na ne me ye ne se bibia me tworo bema no ya ade pa because ka wonya bibia because wa record bibia wo phone so konya bibia fa nyine ho ano atwotwo no aboa no na aboa no sebi wo ba ya wo ne wo kunu atie wo ye bibia bi ma bibia wo twenua yi wo fi ho no mo eba fie bema brɛfo sei wo de wuntimi mfaka ya toka ma wuntimi mfaka ne nkoda wa yo bibia bi wo ka wo bibia bi na sebi baby amotia no so emu ehada enwa edi se be mei ekọ adwuma ya wo budue na due bebubo no so kura mpo a hwan na asoma no wo be che se wo kura mpo no wunnim nwene ne ho wonwe ne ho won ade bi ya ne communication wo awade mo na ehia pa wo ba do wo a mimi sei no na me ye girl no eche pa ansa na me do aba wo pa me wunyame ebe che papa ne do na wunyini ni edo ansa na me edo ne ba so a etese mo ka na se amai achese amai biso so enya dia ya major awoda no one that say me worry for 46 years what you say enti oba ya woni wukuru atie
chese bema no hia wo mu san se bi kwa na ho te sen ebi mu ye bi o enda chese wo mfa no ho wo ye pesemi nkum nya ne ade ni nti no chese ne wo hia ne se bema no be settle wo wo dua ne wo sika wo ntuma no ne ade na se bi nsema ya wo kese no kura pa e man sen na wo muti Ghana ha se ye omo esa na chese wo de o kan ya enie wo kan ya enie chese bema no wo jimi sana o hu no ni abusia wo do wa nti no ofise bia chese obi ja pade na ba ne nsem tu wo kra ne yere yese bia wo no ne oyema ne tire bia sei na mpanyimfo aye aduane di wanim ye nkopa cha wose me de mimu chese na kra yare ada hono mo enti wo nim tama ya ode ba efie anase ode free bush wono mo eba to ante ne kan 24 telephone na wo mfre emisa ne se ebia da ada ebia se ne se asem we no bibie ni wono mo sa mema ni bisu timi hye o matamfo na me ka chewo enanchen be menye time yare da hono atwemienu obi a ya sabi wonye ne hu ne pa bia atumi aweki ehunu ede no akọ hospital after 1 month wo kun so onye sa de ne bida entu ye mo enhyew woni abadaye ada be ma no eyemuso se wo se na ofiu se wakofo ba bia be hyew nti se ma ne bi wo sa asili eyi no sa suba we se no na je se wo ye kra afora so eye de adea eye de adea be ma no kra bo so senko twempra kra wo wa settle kenie se no osi ye wo hwe no ho ni wo ye wache bia forget about it me that's my policy ni wo ye wache bia ada wo de no wagya yana se no osi ye no wagya wonya ya fa ne sa emman mu bi ne se eye jimi me de eye jimi ne du fu pe me say sa de we me se champo am ma busa me ho se oba no oni do adenti na ewiase na ye akoye se be ma ya no wakwa akohie oba ba ifo anu de wuntimi wo chese me se champo wo mo ware no na nka ente sa na eda ne be yesa wo hu se be ma na jimi ente na e ma na yesa na wonim se be ma na yansafo a ya wo record enemanema eya me de se be ma na gya wo ba no honestly o se odru sa peak ne nso obi aka ontie sa mema no musu no se wonim se oba no so nim se be ma ne ntimi nya ne da because wo don na ye wo meme binumu etesa na wo de ne show sa no a wo reduce sa no a opemu a wo no na dwe wo ni tirim enti ne se bi o me ka so wo yin bi mpo na be na nim abe ka ade ya wo yin ni buku ka asem che wo hin kwa na wa papa obesan nta wade na nyade entumi ne mo niam yare so wa ha ne ma no wa ha ne ma because be ma se nka kwa ne yegu abuchi ko be ya mo ba no to be mo hwe ma sei enti ye fentu ye hofo sabe nya be ma kwa na ware o de bia se mo se meka nya be ma kwa na ware awade be gina be ye nika egia oba so abrampa wo be ko fie sese ye woduro ne se ne yire mu na ye ma se no wa mu na ye kenkon a ne ma hye no eni so pese wo kuru be fie na na nigie no be fie ntam a wo de sedie wo ba na ya hu no wo se kama wo ti ase wo kunia ma enkola mo ka mo kwaje papa ne ma no ne ade wo ti ase na se bibi se no yiwani be me be oyani wo ba be cha kra wo yiwani eda nche ya wonya ade ben no so wo redi se odo no so ote ntam so mfa me ho adwe it's because so what will become one and you wouldn't want my quiet amana so we should all play our part well you game where ya bon you money ye what you say bema nya don go bema no won to no bema no sabe onyimi yo e de ba dia ade sha ha mu wesi a wo ye wi a no wanu e de ba dia wow nye se bia asam ne de emu oya me se champion etan emu oya etan wajara onya no oba so ohun se bema wo ye chi wo bema bie ni wo bie ne wo kan se no bi mo ye nsem o bema wo ye chi no me se champion nya ye no kura asam o asi na me kan o well asam o asi wonu ahun so won timi nya bema bia te se okun yi da ntimi kura na wansa anwade biem ana wansa ware akohia omo me se emrewa ne nkokora te wa ma asam ya beda ne manso ama afi wo ba atwe ajapade ho ajapade ro ajapade ndo oboa bema no wopa ne ma no no de ajapade ne ema omo so omo nyi ne fese ne ma no oba ne de ka bema no bapanyi timi ko gina o se me papa ya me hye na ni su bia ma me ne die ansema ne ma me ne ka wo fie na ama oba na bema bema wati be je ya o kasa mo asem no obi di bedi no
or san boy no enum na mekọ no so and na me chese obi di be di no na no ye obi aka se papa so onko pene papa acho asem we say ye odi na no obi ye waka no enum me pene be di na chi ade na ma asem say ebi no bu me ma kwase asa ka say de e time kora e mo ya kora bro so ni odi bi on se na mo de koma na ma ne na wetimi abo abrewa na akokora ya woto wa sofa so many years Calvin me pacha manusi a women of faith adanse ye ne ready for mame abusuan deku herbal center se men kan kire o say yade bi ete wo so a etete wo din no eye deku herbal center yade bi etete wo bi abomoden bohwi ne fa ko kire wo no na wo no mo a say ye diabetes empemu mreyo pressure gonorrhea white sisi yade be ma hunsu awie me pa che foto a deku eba center for na wono mo a oba obu nsa ne ma nkoye si ateke tete o prostate ya baby tete wa me pa che eye edum kwanwoma ade we so omoye no kwawuman o sesen kwanwoma ai edum kwanwoma ye ne GY filling station no na edi animhwe bomoden a ne to ayen ne fa oyade nyina bra bedan yen grow fine say obema wo a grow fine me pa chawo se wanu mu ato wa yade ache afei na ho e to wo eye grow fine obi o hwa ne so tia na etie wo huna de kra tete no num grow fine hwe woti krom ha na wo si wo pe mujadro ete apopa me pa chawo eye digital herbal center for de ya wonu ma hyedade koko ya Ghana koko ahyeda aye nti obi wo ampompo bone nom ne yade bone e taatana mo so nyina munya grow fine ni bia eye eduru a ebeboa wono mo pa ama wono mo ho atumi asisi won ho so oba obu wonsa emayi a eye grow fine ene adupa ohia digital herbal center na di grow fine abadwa so ji ahoma yi na ne mpanyifo ni nkomo 0244 596532 Midimafo Herbal Center Midimafo Herbal Hospital se men kan kire say bra na doctor at the time be sheda to yade so na watu ase e de amount etime pa cha ontena se nka se amome yade so he say ye prostate say ye stroke diabetes e ye de ben wan kasa hwe onipadua ma wan dwene ye wo say bi kura obi atu atia wa doctor time da so se men kan kire say bra enkran pokwa se mayira kuma se ebu akwa agogo ji ahoma yi 0244 774-282 Kingdom Herbal Center me say yen ne de Kingdom Garlic capsules ene ne bitters be adwa so enye ene aduro aboa nipa bebre tetiru wono ma na stroke ene kese amoroso pressure tete wo mo nyina aboa mo pa me pa cha ebi ana garlic pampan ti bitters no amwa je capsules say ubetimi di ensuo apia so na bibia atimi akotodin edi amount Kingdom Ginseng Power Capsules the mema nyina si chobo yei wono masomu a ebo o mama matimi agina mpam ache pa me pa cho ye be ma so bi hwe Tremendous Capsules the mema nyina si yesumasem sanse oba bi wo ho bekwa afikire mu nsem bebre ebewie o de pua ene nkabone nso besan tete no unya Tremendous Capsules ni bi oba wawie ji ahoma intem ne mpanyifo ni nkomo 0597 298 855 me pa chao ye to asase ton dan yo enti me pa chao se wonim se wo pedan bi ato ana wo pa asase nso ato a ma men kanfo bi mfama na men fa homa ne nkan ho me pa chao asase a me kan edan esiso asase ne nso de eso fine eben Sims school mu ho Sims Senior High School wa ubomodin adru honom a me pa chao faade bomodin akọ asase no eda honom a obetimi di wani akwa eye 3 plots ene da edan no eho a ye ton ensuo ewo ho bia wo ho enkonkwakyere obetimi di asi hostel krampo a big business opportunity ji ahomai na ne mpanyifo mo ho nkomo 0535 990 226 Sister Kiddy Glamour and Wardrobe me pa chawo enkwada ho niam nyina da me kanfo Sister Kiddy Glamour and Wardrobe for aso ye ede amount me pa chawo ene nkwada no ye nkoton atare kuntu fa nhye wo mo ene de ani bia ba
enti their life wom their life wom casual edien me pa cha oba pemfo ebra so se bia akwa awo na obehia niam a ode bekwa awo so a Sister Kiddy Glamour and Wardrobe for se men kan kyerɛw se tumirika na bra nkwara ntare nkwara mpaboa toys ankwara de bedi agro nkwara bag edien kɔhɔnom ahojo me pa cha Atinga Junction ye ne China Mall no na edi animuhwe a ye ben Fidelity Bank no bomodin a ahensan so ye ne China Mall no so di animhwe saa ye ben Doormaster ji ahoma na frɛ wɔn mo 0245 749 199 21st Clinic se men kan kyerɛw sɛ wo yade ni nyinaa no fabra bedan wɔn mo men kan sɛ wo yade no wo duduru hɔ ebeye hu asene wɔn mo de bi yade bia wɔn mo hwɛ san sɛ wɔn mo mfidi a wɔn de bowura nipadua hwehwɛ nneɛma ɛwɔ mu na bibi hu atechema ntempa wɔn aso ano de ama wo ya massage nso nti ya abusan ho kɔ massage mfie sɛ ni kɔ hɔ na wɔn ntenetene wapom ɛmfa ma wo sɛ yɛ lab anaasɛ scan woduru hɔ a ɛbɛhwɛ wo mepa kyɛw kumase yɛ wɔ ahwia overseas Sompa Yaa Serwaa oboase ye council quarters court junction sanso na nkran Dome market sunwane nkran satachiman ye wo ho ji ahoma yi na tew frɛ yɛn 0249 311 311 RSYD no Fiji studio say ne mremu podcast ya bai sɛ wo ye bia fabre wonom na wonom ntwa ne yie ma wo skate na wo yɛn so a fabra ye betwa ne yie ma wo effect bia pɛ wo de to so no wonom bedi sɛ adwuma ndi ama wo ye de no to nkyɛn a ene photo shoot wa bai wo ye bia kɔhɔnom na wonom ɛmoa wo bibia ɛfa sinitwa ho de RSYD no Fiji studios ye won kran malama base off first Kokroko street ji ahoma yi 054 0574 715 778 Women of faith for me pacho ye nyina ye nsori yes say women of faith the Lord is our victorious banner the eba so ye o ti wan fa ho anhyemu a waye ho 21 days na ye yi de asi ho atiamasu e de afra awurade se be ye obo ade behu ye mobo ayen yakoma so ade nyina ade aba ye empaibo na ekoso TikTok ebebo anopa no num pepepepepe na ya ade a won so wanyane a TikTok no join 15 February na ye sha ase me paacho akwankyere no wo ba bomodin ase ye hyiam ye wie empaibo kese ni nyina ye be hyiam wo cultural center we Kumase wo ba bomodin ase wo de communal wine ni bi ebeba no na awurade afena ebema so e de akere awurade ama nyame atumi afaso aboa bomodin fa ho hyem na hu adanse de eye bebre kwa oba uhia wo niama nkoye wo fie a me maame ohini ni adazo a ya friend no my lady bomodin fa ho dom ni kuo no ne bebo papa Kelvin me patro are ready afato so na eja momrem are you ready ade anyame aye okay say 3 weeks or 4 weeks ago during PLC meeting, ye ba be bompaye no. Me po ejuma mi be fie no, me ba be prepare for prayers no na. Ya me mu hom ka cha me say, me mfa me phone ba ko ento honom. Na ende ba me bebu mi din. Ain't I prepared another phone just to get ready in case me prophecy ba na ma record. They said they be ya me de be ebo bompaye, you know. I will not forget any single word that mommy would say. Inti ye pompaye na mami kan Sandra me see ye and I me saw me phone no and mami ka say who say me tutu mre na adia meninda so adia mamre ni benya ne simple sister Ifia woni dia nyame be ye me ba Italy hano someone say me to me drive it because I know mostly they use the manual car and the license in Ghana is a whole lot of issues, so I need to go to driving school again to be able to obtain the driving license. Now, I have seen the driving license, no paper control theory, who we are sana or driving part no. Now, me other room, my control theory, my pass 30 over 30, not even one error. Now, car driving no, now driving no, because the Ghana I'm used to automatic car ninety manual minimum. Now, me be 5 days. 1 hour, me dey call rounds, me try say me use car. But me and I mean say me prepared to take that exams.
Me wɔ hɔ nom a na ɔmo say ɛyɛ ɛndɛ memra na memba meyɛ driving test no. Hey, sister, if you are driving, me driving the same. Changing from first gear to second gear, car me sister, if you me can say okay, me born pie na me kai prophecy na ma me di ma me no. Na me call ye na me got na say. Sister, if you papa no oba be me exam no, oba no me card no wa printed dada o. Wa printed me card ne dada. Like wa printed me card no. And na waje me for mama sign form ni bibi I just say no matter how what happens, he had printed the driving license already. Sister here. And no more me din na me call and I'm got in a car no. And I me two car no. Me two car and me na me doom J. Papa ni say I shouldn't worry. Oh, tranquila. I should drive, I shouldn't worry. And I me drive here and I me call round no me here. Run about be na me back. Me buy now I'll say congratulations. For driving license in ye. Hey, sister here. I did wait here. It's not possible. It's not possible. Anybody who has lived here can tell you that it's not possible. Stefia, Tibi da nyanko ponsi pa. Da mama nyanko ponsi. So wa sheme ne mo nyamu ngu minima se. Na wa mama fa di we fufu. Stefia, enkofo to me call driving school no. Yes, obi wo no ma e wo so odiko second year no dey akọ or down that one. Eno kwa you feeling no. Enso so me call ye. Me dunja me driving na me driving kwa na me huso enso so sitifia ye de me driver's license ama me why ti me de nyankopon ase pa ye me ni je se ma ba be ka platform we hu de nyame ase sitifia acha me se me kasa awa why enti abusuafo na kire se masumua na dance egu akire na ebebre nye we nko enti mfa nhya wadwenum se awo nko a ena nyame efa ye maame so edeboa ye nuanom ma binum bebre ewo ho na abrampa ana ya asem we no chese asemia ma oh me ye oba na enso so ema dodo sen ena wonum kununum timi yama ne busu sei na nka bema we kura de enko ye wo se da minie no kwasem Hey, so mu bie na asem we no. Yo, nana ya medase. Memfa kwenye so nchia me ofa. Otumfo dampra no hene. Bema sei nyame kese. One ne hima nana Yaa Serwaa nyako. Sabre mama hene so hwe ye. Nana kwaku asare djoben dampra no mama hene. Nana ya enkomo a abeto ho ene yedi. Ema bi ntie ni ye. Awade no onye ready so be ware a enko ho timi hu se be ma ne pa ne chewo se wan ware mi a mewu che se onye ready so be ware enko ho ebi di ahye omutrim bia no obi ho odi na ho ofe na chi ene ne kala bi na munyini ye ya yedai ene nyina akọ no odi akire se no nti no be ma ne de oye de se kura na ope no na ya hwe yemfa hye etrim ba akoso awade ye ware a obi ate ne ba bi nko no enye me kura me oba me nyintum enya de pakura eye fie ba akum ana obi a wone dem a eno de eye na so obi te ehwa ha ne wete be ma no so ti bia kenya ase e kire sei eno no nyansa bi anim empra twe na tetete sa na wade de ye nya ne sa ama ne ye na yawe oba ne ti modern yen ka no kra nkire ma ne bi oba ne ti modern de no onya free papa no nti na no te ne nchen enyo oba on friend na nyame adom phones aba na ye first no kra na mobile phone ni ho no na no kra ye nko obi dem nkofre ni kokofre saa time na community na obi oboa wo sei na ya mesi saa time tete na phone ni ho no wo pe obi de nkotene ba wo communication center na no pe bia no obetimi asoma branti bi ono no wonche won de atu nanim sa no pe bia ko se da ho ya sa enti se da ho nya ye den a obefo ka ba ho saa na phone no ni ho otimi kan se no ye mfa ne saa obefo ka ba wo se mekọ da ba bia da no enye nti bia me de ne ko ba bi sei nti na nti awade so na ya oba ni tirimo de ajapade na no ope ajapade ana no ope enye papa na no ope no papa ne nsam ye oka wo de be ma ne nti ofiri se no ano no no ompe papa no na ya ye no ane sei ana amen woni be mate se obedidi se
so okoye wo bai emfa ho wo dia ne se wano na no madi enam se sika ne benti eye no ano no na ya awura na ho oton sam na okopie papa no so no nyame nhira no nyame nye ne kese pa na wo se papa ne ye ne ho ade menim so ye ne ho ade de a ene sese ne de wanya ne na wo yi de woni bedi agoro na wo so ye ne ho ade oba no papa no ma onye ntum no nware ne biem emfa wo ne nimfi a wo na mpanyimfo adi we anim ano na ya oba ne mu ade pa okuru chewa na ya aduane no kra na ode ba me a menni ebi kra na ode bibi na agum obepe ne kra ku na firi ho eti aduane no kra de mo won so ade bi a yedi ko emu bia ma wonye na che opa no kra mo wonsom na ya tie o si wo wuyi a anko obepa ne sama ache na obepa ho ache eno no eniema bi wo ha etan eye nsemfo wo ye oba na wo te sa si utrase eye ni wusem na ya na nne omumfa nsu omutirim so ye oba wo ye bema na wo adwen ye wo se mikru wa japade me yiri wa japade eti wo wu a eye media yo enye wo dia anasa awade no tio se egu a ti ye jaya ye chem o mama ya ti ase se uba ye japade na bema na ye dada no eye ne dia dia wonu mienu ye dia onu mienu ye no kra wo san de receipt e kire sa wo boa ne ma ne ye hwe sana bema so so oba no aye na japade ase japade no eye ne dia dia mu mienu mo ye no ansa na akopre bi ne fa receipt bra meto cement sei meto nsuo sei meto abuo sei ansa na wo chefa ba bema no so no oba na ye oba no mfa nkrata mra one hwan na ye secretary bi ani ba bi a bema no mo wo mani bi toka mama ka yesi osi mawo nana ya ude wonyi nuoni ka na nsei nana enye na nsei ni ye kwa mika overheat chi no ah say na we ye fast and furious ka no ni ye kwa na mi say overheat ba chi no David etitem bia ka na betima jonse majama zo ka betimi asei na se ka akura de enye japade se ye friend ka le mu so se ka ka na ubetutu tiru nyina betutu nana ya mitiri wan tutu ene ya fe na mse tutu eguzu tutu suahu nana ya njihe papa no ma ura na japade bia oso de kokoto mfanko ana etoso biem ne babema no ah so obebo ne papa o jimfo papa awie mo fanche me eduru ba bia se de asem ne tiri sa na o se ye ka no ujina o papa anim enam nsem hunu ne nsemfo a o ma me enkomo oni mu adi atom tirim nti utimi gina papa anim se so odi nsemfo a be papa na sum obi dibi be ya no ne mabi dibi be ya no utipe na o papa ne mabi dibi be ya no na ya ono kra de bi kwa na ni die kra wa nya ba akokra o ma me niema wa yei on pata oso wompa abusuafo adi akira ba wo se me de mi mu nkotodwe edi ade a na ya hwe enkra de enti enkra no wa be ya yin bi ni se mo ma me nkwase asem enyina mo antimi anante ankofie ho ankɔhwe mpapa esintama ekomode mo ana mo kɔhwe na kɔka che no koshia na obush wona de mo ba asase su nti ona wo zo mo maduane di na tam oda honom no mo kɔhwe ne de ne kɔ hospital mo pepa ne tubini obi dumfo bi asadia wiemfo ba yo no oton na ade apa bi adi ene kopie mo papa so ati ne tubini awia abɔ mo fa nkyeme ati ne tubini ye nei papa na nya hode o se ye adwuma enne mo ba be preja pade se kom de mo na omu da sum mu ah omu da sum efie ne papa na afie papa ne fie ontu omu onsan go to ontu omu na ya ontu omu ti ehwe onsensem bi abufu ensem bi abufu omu na sum no so omu ntu a onko yiyi wo yesi ni nyina pani bi aminim no ukọ hai ne dan na so na tua uzi ntua ogwa carpenter na be pada no so oso osese nua no osese nua ne chance so de ne ka tuzu untu obepa so obekọ process akwaje for krata se me dan na ayese omuntu omuntu ebi mu so wa adwene yo anti me pa so obepa so papa ne pakra onko pada no so onu na ne dan no chance na sei obeye ni yie onwe ma ne bitiri mo de japade nti omu ye omu krunum boni omu nwene ho omu chese omu de boni di omu a enka omu onimse bema ni bewu am wo fa japade na ya na nyanwanwa se mema ewu sa sankwa siade we ye awura yi bema nye ni wo na no wo hwehwe hwese wo dadem eya opene
enya somfo bi obeso ne mu e de na kwa ya sabia enei ma hunu se papa ya japade nti e baje bi maame ya hunu se ne kunu ya japade obaje bi ohun se ahon kire na no ahon kire ba na ya emi ya se wa ba abrewa eno ni pe no em se anso na ya wuji abrewa maame na bo sese hampa senko ya baba ate se wanka eme de pa na senka ebia konani ewu wiase oya dia senka no aso akofa bi ana meka na nka bia konani ana kofa bi ene pani bi ka kire me se wo yo ba na otia wade ase ti onana ya ene mi kran sei e kire mi kran sei ntimagyae ozu begya wo de gyae ko sebi onu wa wumienu miensa di obewa wa so ka wa de ede pa na di obedi amu akode obenya bebrebe etimani bi nsua nyansa sabi ebinum di omo wato agapade so obema ne bewu mama fa na agapade sankwase adwene no etibema bebresa osori ahoma chen abra enemre mu nso so ahaban ye mu no te dadate e bia timeti tofom eya ama na omodwene sa adwene we na ya wuyi ma 100 gina ho a emu 90 na chese wu nipa na ato wunni gidie se obetimi atoka adem wunni gidie se obetimi asidan ene esa emu 90 na ya emu oyapa adwene se papa woni na wane ananso o mote no na ebehwe no obewu agapade ama no na ya sutrase enne ememawu na memawu bebre nyina nya ware fon ati se maami se mhunu awade yi ana ma mema bebre wu ohun se sika owo nyina obi anko betimi aware be mienu miensa enso wo se wonko a na ya chese mani na chese na abram pamabre wo se wonko a enti unhuru se papa no odo no de ase ni tirim se papa ni ntimi nya no se de papa ni si peno no de obeye ni bia no te won na ya efiri na kro omuntie ni ye bema bia o ye din bia oba wo ni se hwani ye bema bia o ye din bia eya wo bu na ni gu niam so bia no wo ni sansa wa de oba ko ye din so nye o na ya ema ni de wo da ma me fanto ema ni na brokin atene chi o mu tentem pa din me say so ni bema wo ye din ya won kasa wonye dede nkirewo sade a wo ye nye no wonyo ho no sa nipa ni suro no o tworo no so antwura ngu pipa so a wa twura gu na adwenem edem beba no eda na be hunu say yes na sa nipa no so opata ni ba bia enye ye afuno no amino etiaduru so ofigu etu ofiagu oni ya mintim no wontina biem sa papa wotewa a wo so sa ansam we so eye den onkotu awura ni mfirifie o onkotu no onkone maame mu fie sabi ye ware pa enye agapade edi kofie hwepa wo behwe ukuna na wo yire no na enye mu agapade o ze mi se tampon o so ware 46 years o ware 46 years ye na asem 46 years no enye man so nya mfiketo awo enso sabi ne ma ya ne mema ya bai o mu wale 2 months 3 months na wade na obi de ne dana etimi gu hwebili na no o ka kire ye wo de betu ye nimu yi sankwasi asemu ye si wo sa wo se mansu area hoyi ai awade na mu dana ai dana sankwasi asemu yi ukunu si enye makeup makeup wagu awade ne simple be man mo na ya hwane nto case so yawo ye be man se obe kokko to so na nansia de ho breakdown bi ma me se be man no efre no se ai ade one na eye no wode ne be court ena o se ogina himfie twen no onkwaje court nkrata ne meto no se ade o ye na nya nimguase ase wakohye obi ede hye bo se obe ware no na oduru no waye makeup kra na so ne nsa de mfa mfichire ma na wo hora na ya krachi na ka court asemi krachi na ka court asemi ene krachi wo ye de no ho aba awie ye wo da bi o de ye mfa nhya fridge mu na ye nhya da enni asem ne ho dwuma na ensi nyamboa Friday na ye nhwe because we are saying anya de entina na ya medium ni asi papa no onko tu ma me ne kura nsan fie na light ni mu no onko tu no onfa ni se mu no mfiri onko me da se eja wuremu na afi ye nkwa ahoma ne so ntentem enkoti e tiefo ne ahwefo me chia me ankasa me dofo akuya champoma asem na ma waka odofo makale pa anse wi asi obi ye bi ma wo saye you enti me chia no sanse aware aye konda bia me kasa ne kwa aware tie friends aware se wantumi anwere ho wansusu ho a untumi mfenkodu ebi na maame aye
na maami ade nso a waye ni papa de ya ese amma kai ankasa ye nua bia yesie na enchale ye ebia ni pepepe ekoduru baabi pani ni yi ni firi mu ama keto aye na adwene se wo metoa so afedi woni ho no no pani ni hunu se me na me ye yire te me ba pribibi ema wiase nyina tenenka na wade anya bete saa me pasa me ka kire me papa ne se wadi dwumadi a ho tie ne nyankopon so wadi ne ho afofie kama ama oba na tamuo ne nsaka awade mu atamuo na oba ne ma omo nsaka no sanse awade anya bete saa se papa no maame no watie mi a me pasa me kama ne tie ase se papa ne wo mpe no ne mu adwapade nti papa ni wo sika nti papa no kwa wo benti ene ne wo pe no ka ne wo mpe no yase pani bi tena se wo ma wo wale enum okoba obi ansa kan de okoba obi ansa kan de da ko no tena se no ofre o nyina no se emumra wan kasa pa de benti ne ma wa pe o mi wura ye awon fedua nana na chese kakra oni botom no obrempon ye kanfo be ma mo eja di ma busua bidie eja ma nhia wan kenya eni eja sa ma nhia gina nche no afre we abomra ne no afre we no abomra ne we afre no afi wo fre de otoso ketwa no asema me na opa so gina we de be de pa na de pa me no o mi wura umom de nyame se yanka no kura me ka se ne mani je ho pa na me boa na me mpe wo ne mum se de osi di a ne besu mabusu aso nti na me no wo ye se de osi ya me manti me pe wo saa ko si ya wie ye o si ampa waka no kure wonu waka no kure na me a me dwale wie na me hwahwe mam tu se koye niama nye na ye de na mai su di machi sei entu mum waka no kure mo amaka no se mo wa ho anwofedu ya wo kan da achi abrampa ya wo kan abrampa bi ye ni pasuo bai ana abebo me mrane ya mi jira hwehwe ma what me hwam ho mtu se koye me hwame na ase kura de a na wonya ya bi e ma ne dada no what ase mo dada me ketwa na aka ne kure se senye sika aka mu ni machi oba hu sika what ase senye ma minya sabe papa ni do a woton samena ka papa obewu atatem apro nanka papa ne die ba de no waye se wu kuna a woni ne tie na wotwe na 3 days cry sa to fon frɛ no bi mutimu na hwehwɛ ni nchi ba bia wokodi agoro na hu so wokɔnwira mu na waama no wo mu operators fo no krampo no wokɔ so bi sa wo mu ama me ni tiri mo de me eja me de ha me ne se wo de saa ka na papa ito ma o se me se o si mu wo de da kro driver ne ba ye ne tinamu se kosime kosimi kunu na me nkɔhwɛ me because me hu no enam se ba yire gu ho emu gu ho enam gu ho fridge nsa ye mu ma bibia wunya ni twani asere wi abosabe eja na so sa minister ka be ya to bombo manya ma twen asai ma me na ma me bu ofudodo oh awade mu nsam se wo tena so na sa wo ka anya de besie ni na eja da na ya obutimi anya de besie na me bu fu sai ade ma me ye eni hwa elefa ade ma me ye jeli hwa elefa wo ba ma ware wa me no awo wo ba me tumi me dura tum ma fresi emfanto mamra yidi ope utumi gina wa nam yintuma ba aduo no ni asesa de aka de ko wo fra eja wadawro ma mu ni ho ne ka besuo anwani ho ka besuo entos ka besuo ofre be ma na obeka se de battery a asha be ma ni mu se kwen no se wo pa wunti na ne wa ho ofentri ana se wo de bentira wo ba kura de ka ho ofesa de kura be ma ni na wu ba ko se tim se wo be de ho because ayaka ahia ade wadi ayahe ma mi kura le kan wo se ade awura bu pia na ho mete wo nu ho so da bia na mo de chem ho se jaman so e pa o okay pa me propose be ma bi pre wo bai mi nya na ade ma ye no wo ti to ma bozo da ya bozo Minister okay last week make us Ghana for maybe ni matupabuo no aya no kura afi de comment section obi abetu yedin Adam and Eve aya no kura wo ma so da ho ase tim wa na no kura wo da muduro
umuni na city what I say come you your buy what tane no de kira hwawo what tane no de anim ahwawo ozo nte Ekire say sao dada no ne ya say chese oka da enti wo new styles ana there be oka da mayif na me say ada chese minister church na boni ana say na tete style na ya da mayif na unim tete style na me reply nana ya unim tete style abije yen kire wo mu no mu anu na ya na be ma no ye ya no mo nsem ha no nya de no ozo ya bo nsa serious what le fura bia so na sa tete style no tete style ne ma bebre ye kwosoro kobo say press up we ya sa bo nsa wo so na bona da bia bo nsa obogu no koko na ni mfimfia kete za be no na ni vivia kete za be ana so dia stay yaba wo be tumi awda ya no peja soro na gusoro eja na be ma wo dia ni wo what hey Calvin you free so Calvin nana ya hwe yemo mu ntia se oba ho kwanye de ene ye ntimi nka enti entira ntiri mu so ye ntimi ka obe ya wade ya wokoye ye nkwase ya wade enye wo ye ni poponi ni adai adine kura na nya di papa Calvin ya kwa homa ne so wai na mempanyimfo ndie medi omo achi a mekono na machacha echen na ntwe de abusu ya homa na da so no brane ni nkomo 0541126626 enya no a production me pacha wan ye dada na munhiri so 0548931931 0551931931 and I see a penny enya obi aso nya my birthdays wo ho bibia ni ho okay phone number 1. Hello, good afternoon. Want to be anya so Oze. Okay. Me pamochao enye number dada no. Number ya 0548931931 0551931931. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira me pacho my NTA. Me pacho sadi no. Eti meji aha. Eliante na eba nisi shenyan san. Eti mi se ebi na ba ni ejata bi ni na account itini kun ni bra. What the 20 million. If you say mommy dia moke, ani me shenyan se who like but you are very careful. Because no we ana oba oni because of family name we are free them and we na all year see. I am not Ghana ko be see kunu dem. Me that say. Two na. Hello, good afternoon. 1. Mama me pacho me ntie we. Me pacho bibi me mo mi dina and Kafra na nim say oyo ba eja Kafra. Me bema. Yo Mira yentie o. It share give up money. Na autonomy ma. If you share na me juma kama pa me ga wan share me juma kama pa. But the be no dano ne obi ana ona fitina mu no me bolidi. Ti fa le di no e ka me boa me. Fa no na se tran no de na me ne kama. Ba na wonya ba di ntrai no na bibia ye okay. Na obenye ba bi tra wie ya obetra me nchen ya me boa no. Sita. The belly dance na me ninken. Just pressure. Hey. Mama give say maybe no can on me na say like and then na ho akere din tia na why din na say den because say you hu no na opa o bomi sam na ne ma papa obedi na say time na bi wo ho no yes that ma obedi ba bi tuna wie ya oji ni no and the man mu bi wie no opa nya say okay kura on so wo hin on chato Kafra opa nya chichi ba say na unya bi no ama
na de sɛ ne kwa me to ko ba nya ma ko bi sa ma ya se ni trim sɛ sa na oba bia be ni ema nyina antisa na oba ho nya ma ko bi kafra ema nyina antisa sure ematna dia ema nyina no ama o to ko na u sho ba ko ba pena ko na o yem sho so ni sɛ de tem sɛ o de be yo Medase kafra tuna. Okay, hello, good afternoon. Afternoon. Mira me pacho mi entie we. Me friend ma. Yo, pacho yenko. Awale ase na mo pindi. E man go wa mo me man. Anya odobi no do no. Omo se bi o se mo a. No mo do mo hisho. The one to kakra. No no to bar se o phone. Ba wa ni. Ki ajapale ti no mo ko. Ka tu ni wa. To da kale be o dia. Yo. Abo ni dia jo mo ko ko awale ti ba bina omo. Ayo to ga mukire. Yeah, that's it. So hello, good afternoon. Number say. Me pacho o line no emu nye why. Hello, good afternoon. Hey. Me pacho good afternoon. Afternoon. Me pacho mi entie we. Obano. Eso na kuya de. Yo mame. Efia mo na fra so. Okay. Obano anya se yan ko nto be. Yembo eno ko no no. Ya do so ma. Na ko no do kimi ya ne. Ma ne ba sa. Na chese oba ni tirimu kwaye ne debro so. Ana che. Yo. Just me so oba ki ma ne ba sa. Yo, mama me da say. Hello, good afternoon. Abusuafo ensem no edoso na me hwe se ye betimi anya oba bi a obeka se me fa mi kunu sabio ne yete papadem ene nyame adom yatare ho a ma se ni ama toto yi because ene generation se ne esi kwa eya akoye se gise be ma wo bi no anya dofo ne ho wede a oni dofo eya asem a eya na to de bi emu o ya dodo medamu nyina mo ase se ne mo nso mo je bre ema ye di djuma ye sore me pa cha onyame ya do me free juada my lady beje adwa na Sompa Nkomo no wasan ede wato aso sa bre die ye kwakwodi weekend die na ya makra o so wuntumi ni hello di grow fine wonu mu ato wuntumi ni di wunim ni entira ebasa na ekire se yariye ewura woni padua ni mu a ni padua no pese wo kutia yariye no na enam se ahoni nu a ewo ni padua ni mu sa na enoa na ni padua no ede eko atia yade no nti ema wonu mu to eno nti na wo behia grow fine herbal tonic a ye di koko aje emani padua no nuane nuro ma wutumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pen Duo mu etua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo die oma kwada nofo nin kwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratu yi atum. Ande saba